Connaissez-vous le nom de ces aliments? En lingala. La noix de cajou, Liboto. la made, Likalakonk. le gombo, Dongo dongo. la banane, Bitabeso eze belé. Et tabeso eza moko. les haricots du paradis, Tondolo. la papillote, Liboke. le mortier, Liboka. le pilon, Nzeta liboka. la spatule, Nzeta fufu. le fourneau, Mbabola. les feuilles d'oseille, Ngai ngai. les feuilles de gazelle, Fumbwa. les feuilles d'amarante, Biteku teku. les cossettes de manioc, Bikedi. la grille de barbecue, Eyiteli. le thé des savanes, Bulukutu. le badamier. Lidame eza moko. Madame eza belé. Comment on dit un fruit? Mbuma. Les feuilles de basilic, Lumba lumba. les pommes de citerre, Manga sende. l'anisophilie kangwensis, Mbile sobe. le cœur de bœuf, Bamsou ba mondenge. Bamsou ba mondenge. la ciboule, Ndembi. la carambole, Paka paka. les graines de sésame, Wangila. Naliaka wangila. Namelaka pe soupu. Zandoulé. Ok, tosili hein? Zela nana de mabanga mona obwaka vite. Mabanga? Ouais. Non, oyo eza émission ya mabanga te hein. To vivre na oyo mabanga Non, pesa mbongo. Non, vraiment, les combos Eh, étaient. mundele oyo Les combos akufaka étaient. boye. Non, c'est bon? Bon, on a boire bien ya moro.